Najasat eç kaçan tawar bola albaydı. Mal mutakavvam deydi, eç kaçan tawar bola albaydı. Najasat satkanga bolboydu. Xinzirdi, araktı, kandı, adamdı zаңını, başkasını, zarasını satkanga bolboydu. Bular najasat. Çünkü eç kaçan bul ne bolboydu? Mal mutakavvam, tawar katары satılbaydı, alıp berip, hadiya kılıp biröөгө колдонгонго болбойт. Şeriat bunu mal деп эсептебейт, бул товарга кирбейт. Түшүнүңөрбү? Ал эми анын тескерisi мутанажжас. Najас болгон нерсе ал товар болушу мүмкүн. Мисалы бир кийимге кан жугуп калды, najас жугуп калды. Аны сатсаң болот. Аны колдонгондо жууп колдоно бересиң. Бирок сатам десе сатканга жарайт, себеби ал эмне? Товар. Мутанажжас нерсе товар болгонго анын мүмкүнчүлүгү бар. Товар бола алат. Najас эч качан товар боло албайт. Najас болуп калган кийимди, najас аралашып кеткен нерселерди сатса болот. Аны najасын кетирип туруп кийин эмне колдонсо жайыз.